بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. أيها الإخوة, puas sanglit iban pamuji sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsarang sukul pakatan ni'mat yay kato dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala la yakfi an taqula alhamdulillahi rabbil alamin. Pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala bukod sadya amuin mamungkaw alhamdulillahi rabbil alamin, malainkan pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala subay pag-anggaw taan singkatan anggaw ta'baran, pag-anggaw taan singkatan al-jawareh, itunay niya ingkatan kawajiban niya fa Allah subhanahu wa ta'ala ala wajhil imkan. Itunay niya yung kawajiban niya fa Allah subhanahu wa ta'ala ala wajhil matlub. Itunay niya yung kawajiban niya fa mahasubti mahatinggi subhanahu wa ta'ala haamuin aturan syara. Di siya maghinang-hinang sintungod ibadat amuin mahinang sabab ikamudarat kanya rin di hadunya lawi luwa ikasiksa kanya adlaw akhirat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nagsabda yung Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyo in mabaya siya dumauhat paruntungan sarayaw-rayaw karayawan da hindi naman hadunya labi luwah adlaw akhirat yufaqihu fid din, ay suway ing kaaunan niya kahatihan niya intungod papag-arama, kaingatan niya intungod syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang impaktuyo niya harumi lipat karena sadya singkasanyangan niya hadunya suway labi impaktuyo niya singkasanyangan niya haadlaw akhirat. Sabab mayta amuyad tuin uyan singkatan manusia, demikian amuyad tuin balikan singkatan manusia paghulaan niya hula kakkal. Tumtumun singkitan yung kataan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun malukay sibu dain abutan kau sin ummul mumataud atawakan tiyo-tiyo ingkatan manusia na magbalik siya patagdapo kaniya, magbalik siya pakari asalin niya, magbalik da siya madto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Naray nga sababi ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga sarayaw-rayaw hinangun sim mga sila bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala amo na magtuntut ilmu, amo inhi kasalamat kaniya dunya labiluwa, ikasalamat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kana. Dahil nga sababi ni mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala daran in kita niyo
tumukbar fa Allah subhanahu wa ta'ala sinsa taud-taud pagsarang sukul hasupaya ing mga kakahinang nato nariksya kalamuran sin uno-uno na amuin hinang makababatal amuin makapapasaw hakatan hinang dengan sabab ini ing kita niyo alhamdulillah masih kita niyo yari halawum sin pagtuntut ilmu sin pagpangadji amuin mahinang sabab sabatan sing kita niyo na ikasalamat na to rin di hagumi kasanyangan sing kita niyo katan adlaw akhirat habiya ini mga tiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na in manusia suway niya daran biulan sangan ning ginhawabaran niya hari siya magbatik lawul di siya maglisok-lisok sabab mayta amu ini in mahasil niya daing naman hakakahinang niya mahasil niya adlaw akhirat mapusok niya ring mga karayawan irihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya bang biyahad to in kajarianan sin manusia uno-uno'y mahasil niya rihahumi mapusok niya rito ka akhirat nasuway in manusia majaga siya iban matilusa siya ha uno-uno na sadyat tibayhuan hinang amu in juma to pakinhawabaran niya suway niya jagahan suway niya tilusahan sabab mayta na wayroon ding ha mga kita niyo amu in makaligtas ha sualiban jawab ha pangasubo ding naman pag sualiban jawab halom singkuwul sambil sadya mabuting manusia madto paamuin bangirihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kitab yak susulatan sing kitab kita na to ini labi ring ha ini mga tiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala unin parman si mahasud si mahatinggi azza wajal ha unin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa man utiya kitabahu biyamini ha fayaqulu ha umqra'u kitabiya in ang isim mga sila adlaw akhirat adlaw gana amu in juzu jajawaban susualan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagsulatan sim mga hinang nila yari na ing kitab namo yan ing kitab piag susulatan singkatan hinang mo in ang isim mga sila fayaqulu ha umqra'u kitabiya na yari na unuin nakasusulat yatto halaw miyatto amu na hinang muri hagumi wayron ding ha mga kakahinang mo ini in makaligtas mamong ingkatan ang gaw takbaran mo ako na inin piagtikang niya pamaksiat ako na inin piagtikang niya rin sa pamarayaw ako na inin piang hinang niya pamarayaw ako rin sa inimpia mong niya pamarayaw diya day sabhat tuwin mga sila makatabok sing kitab palawa inhipamong nila nasulang haming apyamong sim mga sila makabutang makakitab makatabok sing kitab nila rampal patuo nagdara sila sim pagkukuyag inakisim mga sila walam adiri mahisabiya inipamong sim mga sila na wayroon itapok nila yung mga kitab amoy piyag susulatan na tumaluman sila sabab may tayad to nakasusulat bang uning kakahinang nila rihakumi inhati niya pang biya din yung pag-take note mo sin uno-uno na sadya pangadjian in kaunan niya on waktuwang siya mapapas siya malaing kandeng naman hapanagnan sing kakahinang mo marayaw yat tulyulukis sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon ding ha mga kakahinang sing kita niyo inikatan manahot maaslag asibi dakula amuin makaligtas hasyulat sing kita niyo naghinang kita niyo magsulat kita niyo katan al jaza'u min jinsil amal inhinang mo amuin dihagumi amuratim mahasil mo dito hadlaw akhirat bang biya din intuyok mo manuntut ilmo biya dahad to inirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala deng ha mga karayawan deng nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga yatto patumtum labiluwa ginhawabaran sing kami patumtumun namo ha mga pakaradyaan amuin mahinang parsawaban hikala sakato hikarida kato sin Allah subhanahu wa ta'ala masi in pangadjian sing kita niyo katan yari halawman sin pagbahasahon amuin bab salatut tatawu
amo ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maray hati ko amo na ining kahinapusan simbab, amo in biya mga manunjoki maun pabab, amo in siyabot na tukaina bab salatut tatawo. Inna kabutang yan manjarin yura misan amo in biya mga dumulan sing kamu na yan halawom in biya mga kahinapusan niya, amo in biya mga mithal at awakan kain sinamuin salat at tatawo na hikalima na kita. Amo na yan hati ko in biya mga amo in kahinapusan siyabot halawom al-khamisu sujudut tilawati wa huwa 14 al-14 sajdah fil hajj minha ithnatan ay al-maqsud huna fil hajj ay suratul hajj. ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. ما معنى في هذا القول؟ المقصود سنموئن كلميان إن هاتينيا النوع الخامس من أنواع الصلاة التطوع ومن أدلة على مشروعية سجود التلاوة للقارئ walil mustami. Inhati niya dengha mga tatawuan haamuin sila magbawas sa sing Quran mahamul liya na aun dengha mga alama sin man jari kau sumujud bang kau nagbawas sa. Imaksud dito ninhatihan niya sujud sujud tilawa. Imaksud doon uno siya sujud tilawa sibo deng kaunan ni amun ikaw nagbawas sa labi luwa ini ikaw nagdurungog. Inhinangon sid ikaw na aun dohon deng ha mga halom sing Quran siyabot. Bialaw na sinya una suratul hajj fi arafil ra'ad kabakan mo yan na suratul a'raf war ra'ad aun yan sujudut tilawa hunak wa suratul nahl wa suratul isra wa suratul maryam wa suratul furqan wa suratul namal wa alif lam mim wa alif lam mim tanzilul kitab. Aun yan ding ha mga alama bang nudumulan ning Quran mahamon liya sulat inyo sa ta'liq. Wa ha mim biya sinamun as-sajda wa suratul najm wal insyiqaq wa al-iqra. Yan ha juz amma. Insyiqaq yan ha juz amma kabakan niyo. Iwan ano yan? Iqra. Inyan ang ding ha mga alama niya na sujudut tilawa yung pagtawag inhati niyabang mo siya kalawayan na rin ha mga masyru'iyatihi in sumujud in ikaw inhati niyabang mo masabot inunuyan indeng ha mga alama yan halaw misin sura na sabot na to kaina ay wa min adillati ala masyru'iyatihi inhati niya inyan ang ding ha mga dalil inyan syara sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang deng ha mga tatawo. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Alhamdulillah masiyari pengajian na to atong si sujud tilawa ini rin ang mga masi sumpat si mga pengajian mga nababot at tatawo kay hati ko tangbusin kita niyo di pengajian ini rin ang mga tatawo amo in karayawan mahasil si mga sila bukon hat mahasil nila karayawan na pagbasa nila sa Quran mahamon niya malainkan ang paring ha mga ahkam ang manunjuk pa karayawan mahasil sin mga sila magbabasa deng ha mga mahasil sin sila ang munain bang maabot indeng ha mga alama at tawakan sujudut tilawa na aw niniring ha mga ahkam kayfiyatut sujud o kayfiyatuha kayfa nasjuduha fi hadal bab أي أن هذا باب التطوع
tadullu ala anna sujudut tilawa mashru'iyatun lil qari'i wa liman yastami'a lahu aw liman yastami'a lahu ma rawahu al-Bukhari. Dan mga manunjuki in sujudut tilawa in siya ini mashru'iyah aw mashru' aw bi adillatil Qur'ani was sunnah kaya riwayat dan kitab Imam Bukhari rahimahullah dan kan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an fayaqra' suratan fiha sajdah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhatihi muttafaqun alaih. Dan mga dalil sin masyru' in pagbahasa on sujudut tilawa kaya riwayat si Imam Bukhari rahimahullah in hadis yan dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. In kaunan lang na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagbawas sa siya Quran mahamulya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bashar ya katuk manusia qudwatul hasana khataman nabiyyin. Nagbabas sa siya lang na dengan mga sura amunan suratu fihi sajda o suratu sajda fayasjudu lahu na in alamat yadto nasimujud lang nin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasjudu ma'ahu. Inagisin Rasul sallallahu inagisin mga sahaba kita na mulong nin Rasul sallallahu alaihi wasallam bandiungog na mo nagbabas sa siya Quran mahamulya. Tatkala in siya simujud in kami lang na simujud sa pagmayta sibuin hukuman sim mga sila nagbabas sa Quran abutanin alama sujudus sah o sujudut tilawa sumujud siya bangaon makarungog sin sujudut tilawa yadto dain nagdurungog sumujud makad siya nagbasa amiyat tindeng hamang ahkam sambil lang na halukay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsusujud nari na mo na lang nakakitaan inunun niya in tiwayhuan niya ini pagsujuran in hati niya bikasrati sujudihi in hadis yan na dengkan Bukhari bang niyo mawa biya mga murajaahun na insafhan niya hangibo kapituan taglima kitab Imam Bukhari rahimahullah in hadis dengkan Ibnu Umar bisababi masyru'iyatihi annahu as-sujudut tilawa biya lang na sinunuyan kawakan niyo siya suratul A'raf nuduro mula ng Quran aw nyan deng mga alama yan halawm suratul A'raf balikan namo iban suratul Ra'd aw ni sabyan deng mga alama niya suratul Nahl wa al-Isra deng panagnaan niya subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu sambil pakahinapusan niya iba na suratul Maryam aw nyan ding mga alamat suratul Furqan biya simpanagnaan niya tabarakallazi nazzala al-furqan ala abdihi sambil pakahinapusan aw doon kawakan yu alama bukod na ni makna niya katansin sura nagsusujud ka sa aw ding mga alama sujudut tilawa in hati na mashru in nagbasa iban sin miyassa iban sin nakarungog in sumujud siya hatat kala kamasahan atawakan kajamanan na inding mga alamat yan pagnoyang kita niyan halom sing Quran siabot na mo in sura kaina iban sin suratul Namal yan day sab aun ding mga alaman niya iban aun alif lam mim iban ding ha mim suratul sajdah iban suratul najm iban insyiqaq iban sin surah al-Iqra al-farq bainal mustami' kawan yung ahkam amin pagbahasa unta sujudut tilawa impiagbigdaan lang na sinsya nagbas sa iban sin nagdurungog an-nasami'a sinsya lang na nagdurungog hamoy nagbas sa karungugan na inyad tuon sujudut tilawa
man la yaqsudu sima wa hada la yasjudu li adami qasdil istima. Kita nyo nahalka sin niyat. Ha? On waktu nagbabasa siya, wayron biya mga limaway sadya kay mo, kaya rungukan mo. Bukon dayat tulong ninding ha mga sambil siya sumujud. So maka on waktu hangkan ko rimong sa diungog simpangatayan mo, iwan uno mo, pangdungog mo. On waktu nagdurungog ka, wang unima na sin biyasa niya, nakahatihan mo. Inhati niya on kaw koneksyon ha nagbasa iwan sinikaw. Bukon on waktu on nagbasa niya na lumabay sadya biya mga kaya rungukan mo. Sa wayron mga niya mo, at tawakan tawjihu hadal qiraa. Inhati niya, wayron biya mga intensyon mo yan, biya. Kal na limaway sa Japang nung kuya mga magbasa Quran sa on waktu wang on nagbabasa Quran na karungukan mo tuod siya. Wa inyad tulong nabukon na siya hajat ini ikaw sumujud pa biya simpag sujud niya in biya hatuin uno in biya hatuin tarikan niya. Wa ammal mustami fa huwa min qasdis sima malaingkan lang na in nagdungog bat malaingkan aw niyat niya rumungog kita nun farq bainahuma amoy niya nagbasa pag ubos na karungog po biya kiyahan biya mga kana naman mo tuod bang biya din yung pagbasa sin nabuktay mang wala taway suso na nagbabasa na nakaabot man to amuyad tulong nin maghajat siya ha amuyad tulong nin maghajat siya fahada yasjud inyan law na subay siya umuno subay siya sumujud biya law na simpag sujud sin amuin nagbabasa yaw liannahu la syarikal qari'ah aw qari'u ha fi sawab aw li'annahu syarikan lis sawab sabab may ta murtabitun yan ha aw parsugpatan mo mga pahala biya simbias sa sinuno biya simbias sa sinamun habuk tay mangud nagbabasa sin Quran unin na kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Inagis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magbasa Quran, nabukon in darajat niya lang nabasin mas sa kaw alif lam mim hambuk din darajat niya. Malainkan na hambuk uno siya, hambuk huruf, ha? Biasin alif na hambuk darajat. Mim aw lam hambuk darajat. Nabiya din na bang mo na memorize kan atawa nabasa mo the whole Quran niyo bang pilay niril kay musin Allah subhanahu wa ta'ala ding ha mga darajat sa rayaw-rayaw at tawakan darajat sa taud-taud. Nabiya din nawang mo sa upama na memorize sabab may ta bukon pa rin ha mga biyasa mo sa jasya ha sa yari na kabubutang halong pangatayan mo bukon pahat biutang yad to halong pangatayan mo in labi abdal amun kya pag anggawtaan mo bang uno pa hindi ha mga biyasa mo halong sin Quran sabab may ta yung mga sahaba ridwanullahi alaihim wa ardahu na di sila magtazawud din ha mga aya pa aya sa hingga kapag ang gautaan nila yung haaya pahambuk aya ha inhati niya piya pagbarakat tuod kanila sin mahasud si mahatinggi azza wajal in Quran doon kaniya ha sabab may ta na in Quran nurun wa huda sahaya iwan hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun in Quran mahamul liya mahinang sadya siya biya mga pangari-kari atawakan hibutang sadya siya hataas para atawakan mahinang nasadya siya sambil paukpukun atawakan on waktu suway nasadya dumatong injaman bulan Ramadan ang patas siya mabasa inhati niya wala siya nakabutang kawaidun dusturul hayatuka inhati niya way siya nakabutang nizam atawakan tiranan sing kabuhi mo sabab may ta jumato sadya siya ha bulan Ramadan on waktu ma-memorize mo ti atawakan mabasa mo si atawakan mahapal mo atawakan mawalik mo misan makapila sabab may ta kaya iingatan mo bang uno inhirihirsin Allah subhana dahil nga mga karayawan nabiya diin na ha habukon bulan Ramadan uno ra isabinding ha mga hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala tayyib hamasabi haun suway mo butangan baramij atawakan schedule hakin hawabaran mo pagkakyanan naman mo in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha mga baraka dahil ha mga sarayaw-rayaw hirihil ha mga sila manusia nakahapal na kasing Quran atawakan wala atawakan sung pamaghapal atawakan sung pamaganggawta na in mga ini darajat sa lagbu-lagbu
bukun sa ini biya mga laong nato bang munabasa yung Quran biya mga wayroon na tumtumun si manusia dahil ha mga sabab simpit na jumato haula apabiling Quran mahamulya mahinang nasa jasaya sa paratikatas basahun malawa da siya tumtumun na to na ini kalamullah bangkaw mabaya mag-aro jawab inhati niya mag-communicate ibat ni sin Allah subhanahu wa ta'ala ikra'ul Quran sabab may ta bukun ini kalamul bashar hadihi kalamullah azza wa jal amu ini mabakaw biya mga magjulwa sa iban sin Allah subhanahu wa ta'ala iqra walaysa bikiraatin faqat walakinnahu ikra'u bitadabbur bangkaw mabaya mas sa sing Quran ikra ma'an niyatuka anna hadal kira'a ma Allah subhanahu wa ta'ala basahun mo yung Quran na iwan pagtadabbur mo tafakkuh mo bukun mi sa jabiyas sa labayan mo kabutangan mo yung mga sujud dito sumudod ko at takala di mabay sa wayron ma'na niya sa kuno mo siya kabakan hao mo kabakan mo hawa atawari niya pagtalibul el di mo siya kabakan hawa sa kabakan mo siya habiha ini hapag mo darasa hapag mo talaba in mga ini di mo siya kabakan hawa sa kabakan mo siya di halaw di ini mo siya kabakan pagpangadji haruru pagpangadji hauno-uno na sadya parakala tayib hinati niya bang makarungok indeng ha mga mustami haamu in nagbawas sa indeng ha mga alamat yadto na yustahabbu lahu an yasjuda ma'ahu inhati niya deng ha mga karayawan na amuin sumujud siya sabab mayata na niyat niya dumungog hanak basa bukun na tumatkal na diungog linati na limaway sa jareng hatay nga niya inhati niya aw niyat niya amuin biya mga dumungog supaya makawak siya pahala wa yusannu as-sujudu lit-tali wal mustami inhati niya sunnah ha siwo dayng kaawnan niya hanak basa at awakana siya umuno hasyari mo duna sami imana sin duna sami ay duna niyatuka ha lisami an yastasma lahu wa yukabbiru idha sajada ini ahkam kayfiyatu as-sujudu ha at tilawa inhati niya bang mabot indeng ha mga alamat na tumakbir kau kama bada tabit takbiratul ihram inhati niya biya sin takbiratul ihram ha Allahu akbar ampaka umuno ampaka sumujud ay wa yukabbiru idza sajada inhati niya bang yadtu jumatun bi hadtu alama na sumujud ka ibang pagyan mo uno ha Allahu akbar wa idza rafa'a ra'sahu apabila mo hitungan na inuno mo hasujud mo yadto hitungan mo na inuno mo dahil hasujud summa yusallim uno maha pa nga subo ang pareng nga mga tahayat ang pareng nga mga babasahon injawab niya jumhurul ulama mapuasim pag uno mo yadto pagsujud mo way na basahon niya way na pagtahayat sumalam na sadya kaw makaminsan harap pakain ha harap patuo sawin na kon to ha sawin na kon sujud sawi salam tilaway pagsalam ha way pagsalam tilawa kita niyo kuno kita tilawa ko ni tapik ka kun sawi kita niyo kuno kita ba kita tilaw ha wa idza rafa'a ra'sahu summa yusallim ha kaliyo kau kita yung kitab rakam 4 salah 40 ako sambayan ito ako sambayan kasi panghati na mo sabi ito pana na ito biya after yung pagsujud di na sa magsalam pero mashallah ya ha kharajtum min al-mawdu aw rubama antum ma ziltum fil kharij sufur kitab kita ano yung kitab rakam khamis
Page 43. Hmm? Khamis. Sujud tilawah. Coba sambayan mo kan. Ubos mo sumujud. Kita ay narul. Mada kalal kitab. Mada kalal musannif rahimahullah. Wai pa kita nakatu pa sujud sahwi. Sahya Ayub? Sah? Sahya Ayub? Salam. Unin maudhu tabiha. Wai kita nakatu pa sujud sahwi. Sujud tilawah. Hindi ko lagi na panis sa sahawi. Yung sa tilawa, ito magsalam itong natin ko. Mada fil kitab? Hindi ko naman sa kita nini. Allah. Subuh ya tuan. Panakot betul. Baik. Alhamdulillah. Yaun sumawa na kayo mo. Inhati na in sujud tilawa aw nuno. Salam. Aw salam. Hapang hati mo way. Sa hapang hati si masyru, hapang hati sing kitab, hapang hati sini ulama aw nuno. Salam. Ikra hada akh Ayub, ma hada fil akhir. Ikra. Alin tuan guru? Dia Khamis ini sujud Bisma ya. wa huwa 14 sajda. Bisma ya akh Muhammad. Fil haji minha. Ma tatakallam ma. Bisma madha qala. Wa yusannu sujudul litali wal mustami'i duna as-sami' wa yukabbiru idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu thumma yusallim. Bi salam ma bi salam. Wahid salam. Kamu gagawin ng sambayang diyan, yung pagsuluding ko. Hindi magpuy. Terus. Ano yan, pagsuluding diyan to. Tilawah pa nanti. Tilawah pa mari biyaon. Alam sa sambayan ito. Terus mo. Tilawah. Pagkaan ng mari sambayan. Nakakuha ka tuan, ayaw mo palat jo hato di ko. Ha? Siya. Insyaallah. Tayyib, hadir. Untuk magsambayan. Kullu bani Adam Hadir. khata. Wal khair al khata. Nahnu kabashar. Jadi pag kita tuan buku ingat to halon sambahayang. Ini ni hawa, wala mo pagbasa sing Quran. Nalam sin sambayang qiraatul Quran jama'atan walakin wajad annahu fi sujudis sahwi aw fi sujudit tilawah ghairu sahwi. Igan din sahwi bukan kita sahwi ha. Yara sujudut tilawah. Nagjajamaa akaw aw nyadto so kawan ko kayo mo. Syarahon ta sambil madto pa baba. Pat mo makawa. Taib. In sujudut tilawah ma'al jamaah. In sujud tilawah long nawang kaw miya makat hajamaa. Hasamahayang ha. Bukon nagbasa Quran. Ini ni tuan syarah tayo ni. Nagbabasa kaw Quran. Wahdak. Nagbasa kaw Quran. Isa-isa mo. Saon nakarungog. Bukon kaw halom sambahayang. Nakawa. Bukon halom sambahayang. Kira dia. Gawakan mo ding ha mga alamat. Bila surah yan to Sheikh. Mataod ding ha mga surah. Namal. Insyiqaq. Maryam. Ha? Aung kawakan mo yan ding ha mga alamat ron doon. Manjari ka umuno. Masyru'iyatihi. Sujudut tilawah. Ha? Inhati namang magtukawakan, nagdurungog kaw kal na unyat mo, inakarungog yat to di mong sabit tadabbur bit tafakkuh na subay sa sumujud. Yusannu lahu an yasuda sujudut tilawah. Nakawa Sheikh? Taib? Hakwa ini sin sambayang, bukun halaw, ha? Bukun halaw. Sabab may ta, bangko alam si sambayang, bangko naubos na si malam, khalas, salah khalas. Nakawa? Ini ni, hakwa. Bukun kita matto. Ayaw ka mauno. Ha? Nakawa, inhatin niya, bangko ubos sumujud. Kagunan tapay tatbik, di na. Bitajruba o gayro tajruba? Ha? Nagbabasa ka Quran. Kawa, ha, Sheikh? Pagbasa mo Quran, adi yan, nagbabasa ka. Nakaba ko rin ha mga alama siya but takain na sinauno. Ha? Yan ha mga sura na basa takain na. Nasumujud ko. Bukun na lang sambahayang. Hakwa sin sambahayang. Hakwa, ha? Hakwa. Nakaba ko sumujud ka. Ang pakaw limingkod. Wayron na rin ha mga basahon. Ang pakaw mo no. Sumalampatuo. Amoy at yun ding ha mga uno. Ding ha mga masyro. Ha, imapos ding ha to. Wallahu alam. Bisawab. Ubusun tanaan ni. Taib. Nakawa. Fayajibu fihi ma yajibu fis salabit takbir.
Inhiniwi ada sinunulong na, wajib da kanya, hinunuwi asin lam si sambayang, umuno siya. Ha? Tumakbir. Ha? Tumakbir. Wadahaba ba'du ahlul ilm, ha? Gimwa long na yung panghati sim mga sila, amoy laskal haarama, ha? Taka panghati ha ilmu sahih, ilaan na hadal umur, gayru wajiba. May ta ini gayru wajiba, sabab inunuin kita po ni siya buta hindi, unoy na panagnaan bab. Ha? Ha? Tatawuan. Deng ha mga hikmasin Allah subhanahu wa ta'ala, siyabot na ito na sinliyawayan, aun tatawu ubos ko sumamayang wajib, aun sunnah. Inini mo kung siya wajib. Inhati niya, deng ha mga matlug kay mo, way resab maragdag kay mo. Inhati niya, kasupaya sadya kakanapan, indeng ha mga karayawan, barhajat imbar iman, deng ha mga karayawan, na masro siya ini. Inhati niya, makawakaw karayambang insun na yun mo siya, tinang mo siya. Ha? Hakar na sinuno, sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon lang na wajib. Ang paring ha mga supat, kama kalal musannif rahimahullah, liannahu, sabab lang na inha yaun, tadullu ala annahu, as-sujudut tilawa, la yujad dalilun qawi. Sabab lang na in sujudut tilawa, wayrun ding ha mga bisis niya, instinct, atawakan makusog. Ha? Qawi, ha? Yadullu ala wajibuha atawa tadullu ala wujubiha. Amuyatin kuriksiraniya. Tadullu ala wujubiha. Wayrun long ding ha mga dalil bisis makusog in dalil wajib in sujudut tilawa. Wayrun long na dalil makusog. Tadullu ala wujubiha. Wa hada huwal aqrab. Inyan long na amatin makusog sinuno ni sujudut tilawa mo kun siya uno. Bukon siya wajib. Ha? Bukon siya ring ha mga uno, deng ha mga wajib. Wali annahu, yadtunay sabinha, tadullu anna ala anna sujudut tilawa, hadihil umur, yung mga parkala, yadtulong namun pagbahasa ng sujudut tilawa, ha? Wala pa rin maratong guro, kawauntayin waktu niya, fi sujudi fahuwa abdal. Ha? Inyad tulong nawang ko simujud sin sujudut tilawa, kamu yad tulong na inuno. Ha? Ha? Labi marayaw. Narik ka kumaba sin labi marayaw. Aba kita sin labi marayaw. Tayyib. Ay mo, la tulakbitu shay ma shay akhar. Da'u shay fi makaniha. Sa? Amo yad tulong na inuno. Amo yad tulong na indalil makusog. Inhati niya, makawa mo inding ha mga ahkam. In sujudut tilawa, balikan na mo. Ding ha mga tatbiqiyan, tajrubiyan, at tawakan deng ha mga masyru'iyatihi na bangkaw makawasa nabukon ko sa sumujud harap pasadlupan. Ha? At wala mo sa kaba nagbabasa ko ben? Sujud mo way widda. Inhati na in sujud harap pa kain? Harap da pakibla. Ha? At tawakan biya kanakana biya sinharam at pajadid. Nakitaan na mga katay manghuran, mga magpakasud. Sa kaulay nagmumuhadara yawn lingkod mat. Inhati niya kaya tatay naharap niya yung kibla. Sunat niya madtuwihan harap pa. Harap madto pa jamaa. Imyan ni mga palib. Nasikat yung kibla rito pa siya humarap dihan. Bimod na sadya siya naghulog. Yun siya kita ano ha? Inka sabab in jahil magma na siya kalima wahid tadullu ala ma'na yain. In kalima jahil hamu kalima tadullu ala ma'na yain. In jahil bukunin makna sadya sin jahil way panghati. Aun jahil ha? Taka panghati siya. Kita niyo? In jahil kalima jahil tadullu ala ma'na yain. In kalima jahil magmakna siya harwa makna. Unang first makna niya. In first makna sin jahil, amun jahil to siya way panghati niya. Kita niyo? Amun halong bahalo na to, way panghati. Pagtagka niya uno jahil. In jahil hamuk taka panghati siya. Kaya nga tanong, misalo dali. Wayroon din kato tanyo ini makaiyan in sinahalal. Isinimian kato no in sinahalal. 101% in katan manusia inyan siya, aja haram. Na may ta makakain ng pay manusia sing kaya ingatan niya haram. Sual. May ta makaiyan pa siya. May ta makahinang pay manusia.
Kaya iingatan niya na. Ha? Kaya iingatan niya na yaon haram. Inzina sa makahinang pasya. Amuyad tulong hi Sheikh, in jahil magma na siya ropar kala. Aun jahil halong bahalo. Kaunahan niya magtalibulin. Kanunahan niya manuntot ilmo. Kanunahan niya humatisin syara. Aun hamuk jahil, takapanghati siya sa wala niya piagaanggaw tani panghati niya. Amuyad tulong nin asyad. Kita niyo? Amuyad tulong nin wars. Inati niya amun makahati, kauri mo pag-anggaw tani panghati mo. Kita mo itong kamaya ka. Nagtatalibulin kita niyo. Makamula ang panghati halam sinahkam, ikaw ay magpahahati, ikaw maganggaw ta. Unin agisin Allah subhanahu wa ta'ala, akhirul kalam, lima takuluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallah, an takulu ma la taf'alun. Kita mo? Hada inzar. That's a warning. Bukunin warning ini kako sadya. Kita nyo kataan. Sa upama nagtatalibol kam ang beta sin ahkam, kad tumurahihinang. Amo yan tulong ng pagmana, hinhati na inmana sin jahil doa parkala. Nakawa tuan. Taib. Akhiran, kablaan nam palik, kahinapusan na bihad to inhati ni aun salam tuan, bukun mayroon. Biyaon masawa na. Masawa? Taib. Inhati na in sujud tilawa, kaulul jumhur, aun siya uno? Aun siya salam, kama kalal musannifu, rahimahullah. Man indahum su'al, falbab maftulil mas'alah. Walakin laysa lil iftah. Al iftah, hunaka farqun bainal mufti. Kama ittafaqna في حصة الماضية لا يمكن لأي أحد أن تسأل مني أو تسألني بقضية غير داخل من المسألة أو غير داخل من الكتاب بمن جري إن pangasubo gumawa dahil piangadjian sim kita manunjuki mo pakita piangadjian nakawa tuan Ayub bangaon pa sanda ko man 2 minit kana ang pangasuhi tuan hatungod sin sujud. Tay, hadir. Buri kafik, wabara kalik. Kanang pangasubo, na manjari ka mo mga subo, bisan na kuman 2 minit. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila Rafael Masalli ini namo mayroon na basawan pag uso magdulog ka. So mayroon na isang sa balot na jakaw yan. Pangasubo sin karungukan mo tuan. Pangasubo niya tungod lang na sin salam. Sin amun sududot tilaway aw pareng nga mga basahon at away na. Pangasubo yan to na wayron na no. Wayron na siya basahon. Inati niya umuno na sa jakaw, ha? Sumalam na sa jakaw. Kasalam adiya. Assalamualaikum warahmatullah. Marra wahida ila al-yamin. Ha? Wa marra wahida ila al-yasar. Yamin. Ha? Yamin. Batura. Wailawa. Taib. Tafakna? Hadir na. Manin daw soal akhar? Kuan doon in Walay sa bilakhid? in bangsaw pa di ba kasi ikabutan din di in sujud tilawa tumakbir sumujud iban sumalam so biya din so pa maglilingkod ako nagbawas sa sabo kilawayan ko imbi ang market sin namin kaunahan sumujud tilawa kaunahan ko patumindog siya magtakbir tawa di nga naglilingkod sumujud na ako demerit tumakbo biya din Kakunahan tinidog. Tawari. Ha? Mari ito, hindi na. Siya nagpapanaw. di in pangasok kaya ito mong naglilingkod so pang nagbawas sa ako us in market to nakakuha ng mga sura si Maryam sa akong sujud naglilingkod ako kung kaunahan ko ba tumindog tumakbir bihan ang pangos mo Tungod sa sujud tilawa kabaka mo sa pa man nagbabasa ka mga nagtatahbidul Quran ko in karya sa mga maghihipid mga katay manguran yan. Kaya mga kakitkiran nagtitinog. Kung ko tumakbil nagtitinog ko. Ha? Sa intakbil mo
ma'as sujud. Ma'as sujud. Bukod siya takbir ghairu sujudi. Inhati ng takbir mo ma'as sujud. Laysa as-sujud ma'ahu annahu mubashara. Fihi farq. Al-lughatul arabiyyah taqul hunaka farqun baina ma'a na'at. Di ko sin imyan long mo. Ha? Kitaan niyo. Wa dhahabtu ma'a Muhammad. Dhahabtu ma'a Muhammad. Manjari ko imyan way nakaara di Muhammad. Salong mo dhahabtu miyanaw ako magmana in maarid punaat siya be ada sin imyan dhahaba rajulun wa Muhammad. Ha? Dhahaba rajulun akhar aw wa Muhammad. Magmana rid to in pagyanon mo mubasharatan sa manunjuki bukon siya magdungan. Bangkaw si mujud atawa himulog ko sin takbir hasujud Allahu Akbar yadto na siya miyakan. Amo yatim pagba na imaarid to maul mubashar. Nakawatuan. Inati niya bukon bangkaw sa pamen tulong mo si parit mo si Allahu Akbar pag simudud ko sana isab ko imyan. Ha? Allahu Akbar magbalik inati na may nang takbiratan o takbirat sa nakawatuan. Inati na hambok na siya maas sujud. Ang pakaw pagtunga mo wayron na siya tahayat. Sa umuno na kaw sumalam na kaw marratain. Yaminan wa yasar. Ha? Marra wahida fakat. Ha? Maka minsan na siya harap pakain, harap pato. Then kaya ba nang sumalam pa para paano palawa. Pero sim pagkakitaan mo rin doon magsalatul janaza. Ha? Pag ubos sumalam pato, sumalam pa harap palawa. Pang mula bang mo yanong biyan patumtum mo mayroon, pangiro kang pakaw. Ang gano'n biya rin sa pang sambol na ito. Amun biya, bang kita dumugod sa biyan. Di ba, natapik ta kayo ng pang kita dumugod. Sarang sa kita sumunod bang on mga kilanggalanta. Naba, sa biya rin na ito bang kita sasakatan. Nubos, nagpapatingog sila sin mga pabasahan. Nubos tumatong halit ka. MP3 galaw niya. Sa sakatan ko no tuan. Unoy hukuman sin sujud tilawa ka kamo madto pakaida magbalik. Pero nagduruhong yan. I mean, Ang kita mo. Abdan ito mga abdan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kitaan ng kaid al-fiqhiyah. Al-wajib muqaddamu ala fi'l sunnah. Nakita niyo? So pa mayong kau nagda-drive, kau di ikaw nung sinakal nagbabasa ka Quran atawa nag-uno. Ang kanalong ni magbasa Quran lang Sheikh bin Baz, bukon siya kiraah bilisan hipakat. Walakin naw taqra'u bil lisan ma'al jawari wa ma'at tadabbur. Inhati na bang ko magbasa Quran, bukon sa bias sa musya sinuno. Ha? Kana bias sa mo bias sa paratimes sa newspaper ba wayron adi. Sa along ni magbasa Quran ng Sheikh bin Baz rahimahullah, suway mo siya tuod basahon amin sa kaulaula. Yaun, may tayong kaibanan hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ainan lan tamassuhumun nar yaumal qiyamah. Amuk matatuan ni siya buta. Amuk katawa dua. Bangsa upama hamuk da buta. Ainan lan tamassuhumun nar. Yadto siya butin lan. Di na siya magbalik sa lama-lama. Hakawaid. Dua mata sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di misan siya kada uno way ni kada plisan sina pinarkadyan na hadlaw akhirat. Mata tahrusu fi sabilillah. Biya sin siya but kaya na sin Sheikh rahimahullah. Haliptyo niya kaina. Yung mga sila mujahid nagjagaharaan fi sabilillah. Di makatong. Hambuk kadtureng ha mga kita ni mga makan sin mga sila mujahid fi sabilillah. Di sila misan padaplisan sin pasudeng ha pinal ka dyan na madlaw akirat. Tabmay ta sabab simpag jaga. Uno yan to siya buthambo. Iban sinuno pa hambo ay nuhu bakat min khasyati rabbi subhanahu azza wa jal. Amuin mata isab timu inluha kalna buka niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. May ta yato siya but imbuka mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sab may ta impagbasa mo Quran wasila.
Imma na sin wasila kaannahu silsila. Imma na sin silsila biya sin sa parati kandaro. Yung kandaro bang siya mimikit yung pagtagan silsila to biya kausin imyan long silsilatul hadith. Inhati niya murabit ba'duhu ma'a ba'd. Inhati niya biya da ko sin imyan parsugpatan sinhabukiran sinhabu. Sabab may in kayo man lomo mga magbabasa Quran yawn tumuin duha nila. Sabab may kaya ingatan nila sa matda ko si bimbats bitadabbur bittafakku. Inhati niya kaya ingatan mo bang masabot ni na pinagkadyahan ng lumawain mano siya. Unoy nakit tumuin luha mo. Unoy nakit sin Allah subhanahu wa ta'ala law sin Quran. Idza jaa ahadahumul maut fayaqulu rabbirji'un. Apabila dumatong na in ajal sin mga manusia dito na mapatay na sila riha kumi magbalik na sila madto pakari asalin nila inaki nila rabbirji'un. Ya Allah pabalik ka kami. Sabay ondeng ha mga wala mo na hinang nayari ko dihiran chansin mahasut si mahating gi adjawajal maghinang karayawan magziyada sin majid. May mo hinangon. Sabi minideng ha mga babul mataudpit na di majaturing ha mga pananda sa mga sila manusia. So yung mga ini na deng ha mga suway tabya mga dihilan tuod pagkakataon lang sin Tagalog dihilan taring ha mga chance. Parman si mahasud si mahating adjawal dyan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Wa may yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun. Ayaw mahinang sabab, ikalipara mo pamagtaat pamahasud si mahating adjawal dyan na in mga banun panganak bukun hamuk dain siyabut. Jamu in siyabut asiga. Panganak mo pamagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may bangyan nalipaka ka ha mga panganak mo kataan mo fa ulaika humul khasirun. Na sila na yadto. Siyabut dito ulaika bukun ana. Ulaik kulluna jami'an. Fa ulaika humul khasirun. Jamu da. Bukun da jamu in siga kataan siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul malaika. Ulaika humul khasirun. Jamu kataan. Di ka makasulbay. So, dahil nga sabab yan, na subay kita, tuan moks, di magbati laul. Baba ang pagpangadji, na bukun din ni malukay, bang bukun pangadji imig din kay mo, amon nagpangadji imig din ha pangadji niya. Kamaya ka. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.